Hər kəsə salam. 33 yaşım var. Sizlerle birlikte ne oynayacak? Tabii ki de Among Us. Görək kimde katil. Ne var? Vay तपाईले यो झोला चाहिँ किन बोक्नु भएको? तपाईलाई मैले vay sen ne kalırdın bu? Maçın ay. Korktum arkadaş. O böyle bir şey var ya. Hayır. Sen orada mısın? Ay dostlarım. Yo ertti. Zəhram ertti. Məktəbdə zəhər yox idi. Ben de değilim. Tutuyorlar. Ama o Yo. Ben Ömer'den şüphelenirim. Qardaşdır, qardaş. Ben yanıma birden ışınlandım. Son saniye. O da qardaşdır, mən. Qardaş. İşte Sen başlangıçsaydın da. yox, o qardaş. Ay liste değil. Dəqiq verək. Ömer yaxşı. Olmasa o düzür. Gittiysem eyvallah. Haber değildi. Gördüm. Gören kim hatırladı? Impostor. Victory! Dostlar getdi, Ömer getdi və Qardaşda qətilsən. Gətil deyirəm ki. İzləyicilər görür. Görək. Görək nə olur. Çiğləşdi, kırıqlaşdı. Mən deyildim maviydi. Sən məndə anlaşıydın. Yox. Sən baxırsan, ne olur? Hepin kaydınızı pastı. Burada düz adama vermeye. Məncə mavidir. Nədiyə? Sən məndə mavi. Məncə mavidir. Məncə mavidir. Ama bilirim onu pastor oldum. Ne için məndə mavi? Mavidir. Yes. Şuraşa bilsin de gelir. Sen yana melek koydu sana şişman. Evet.
var ya. Vermeyin, eləməyin, buna verəcəm. Mən də çiftədən bütün kaydını bastım. Sən mən baxırsansa belə eləyəcəm, Allah haqqı. Bütün kaydını Ver ona. Ver ona. Sənin axıra saxlayacam. Özünə verin, şey verin, ağa verin, ağa. Bu mənə verir. Yaz. Bütün kaydını. Öz mən deyiləm, özdə. Hardan bilsin bana? Ver də, ver. Pinkay. Vermişəm. Sənə ver də. Verdim. Ama bu arada bir şey demek yadımdan çıktı. Ruhsan mesela tuz koy diye var ha. Sen aldın. O sen şey de katil dostunsa dememelisin. Dememelisin. Ciş kimi mənə versən, Kim? Sen. Cemaat. Sen onun dostusun ya. Değilim. deyil ki. Değilim. Bak sen gördün. Bak Değil ben ki. değilim. Deyil ki. Ateş kampçıydım. Ben Good Diamond'dan. Ama ben adımı değiştirdim dedi. Ne Sevoşka. Good Diamond'dan. Ben ciddi. Biz katiliz. Ömer, hiç şimdi bilmiyorum bizim katil olduğumuzu. Ha, Zəhra indi katillər dacaq. Dasardacıyıq. Sen impostor ya. Şey al. Dursa seni öldürebilirim he. Nətər? Valla canımız boyacağım. Hava. Ömer değil. Aa, sən də o şeytan vur. İndi sən bir dənə adam öldür. Sən içindən Şey olsun çok fazla. göstərelim nə var. Victor göstər. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapıyorsun lan? Kabus gördüm. Geldi adam geldi. Adam gördü ya yolda ben. Olacak şuradan biri. Yolda gördü ama rencimi bilmiyor. O kimse çıktı. Ömer yazdı ki. Polis. Öyle yazdı. Biz kardeşiz. Ne yazdı? Keseceğim amını. Hıt. Ben attı. Şey yerin. Kodu verək deyərik şey. Kime vereyim? Kimə verək deyəndə kimə verəcək ki? Açsın abi. Dostlar videomuz bu kadar. Yo. Bunu da eləyək dostlar. Ben de adı Ben dostlar videomuz bu kadar idi. Yani. Bir deyə bitmir dostlar. Gözləyin hələ. Bu tur bitsin sonra Hatta Skoline ver de. like. Evet Abone ol. dostlar videomuz bu kadar idi. Sağ olun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sen bile abone değilim. Nə? Hamı İlk orta. zamanında var. Dostlar indi bu tur bitsin. Ben adam öldürmek istedim. Öldür də. Öldürem mi? Rənci dəyiş. Ben de kendim. Gəldiniz. Makarla. Özərini öldürək bunları. Ne olacak? Şimdi öldürsen. O da değil.
Ben dostlar videomu Valla tırşığın hepsi benimdir. Like atın.